rero ku itariki 24 nibwo guverinoma ya Kinshasa ndetse na FARDC muri rusange barinze kuri ayo mabwiriza, hanyuma barabohereza drone. Ni za drone za kamikazi, zimwe drone zahawe akazina ka kamikazi zikunda gukoreshwa mu bikorwa bimeze nk'ubwiyahuzi, ziragenda zikarasa ariko nazo zigaherayo, ntabwo zigaruka. Aho zirashe ziragenda zikagonga nyine zigaturika bikarangira. Niyo mpamvu bazise ngo ni iz'ubwiyahuzi. Nuko udashobora kuyituma ngo ugende irase yongere igaruke. Irarasa, iragenda ikagera ahantu yohereje, iragenda iyo point iragenda ikahagonga, igaturika ibitwaye ibisasu, igaturika bikarangira. Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, ibihe byiza mwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi, mukomeje kutugaragariza urukundo. Turabizeza ko natwe n'ukuri ntabwo tuzabatenguha. Ni amakuru aba yakomeje kugenda avuga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aba yagiye aba trend, ndetse yemwe n'aba yakomeje kugenda aca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zikomeye. Twikoza hirya no hino tukareba ku ma social medias, social platforms zibikomerezwa, abastar bagiye batandukanye n'abandi bavuga ariko ijyana n'aba yagiye avuga muri rusange. Akaba rero dukomeza kugenda tubakusanyiriza, hanyuma tukabagezaho 5 kuri 5. Uyu munsi rero tukaba twagarutse ni mu mpera z'icyumweru. Reka tubone no kubifuriza gukomeza kugira gusoza icyumweru neza, gukomeza kugubwa neza muri rusange ku cyumweru, ku munsi wo ku cyumweru. Abantu benshi bakunze kuba bahisemo kuba bari kumwe n'imiryango, bari hafi y'imiryango. Twizere yuko aho muri mukomeje kuryoherwa n'ubuzima, icyanga cy'ubuzima gikomeza kubaryohera, gikomeza kubageraho. Nkuko bisanzwe rero twagarutse tubazaniye amakuru agiye atandukanye. Ni amakuru n'ubundi aba yakomeje kugenda nkuko turi kubivuga, aba yakomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Amwe mu makuru rero tubazaniye uyu munsi wa none nuko kera kabaye ku munsi w'ejo ku itariki 28 habashije kuba noneho hasohoka itangazo riro official. Ni itangazo rya AFC M23 rivuga yuko ryemeza yuko umusirikare cyangwa se umurwanyi wabo ni Colonel Wiringoma yaguye mu bitero byarashwe n'ingabo za Kinshasa ku itariki ya 24. Ni mu ijoro ryo ku itariki ya 24 yuko rero ibyo bitero byarashwe icyo gihe ku itariki ya 24 mu duce twa za Rubaya ndetse n'ahandi turashishijwe drone. Ibitero byakoreshejwe hifashishijwe za drone zizwi ku mazina ya kamikazi. Ibyo bitero byahitanye, mu bo byahitanye harimo umusirikare witwa Colonel Wiringoma. Akaba ari umwe mu basirikare bari bakunzwe cyane, akaba umwe mu basirikare bavugaga rikijyana hariya kuri bura butaka bw'uburasirazuba, kandi akaba ari umwe mu preparateur ba war preparator, n'abantu babahanga mu bigendanye no gutegura intambaro ndetse n'uburyo ibitero bigomba gukorwa, n'uburyo attacking igomba kugenda ndetse na defending. Ngira ngo izo ni terime ziri za gisirikare, civilian ntabwo yazumva. Rero iryo tangazo rikaba ryarabashije gusohoka ejo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Akaba ari imwe mu nkuru zakomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu masaha y'ejo, ndetse n'uyu munsi rikomeje. Abantu benshi bari kugenda bashyiraho komanteri bagira byinshi bavuga, cyane ko mu minsi yari yabanje ku itari n'ubundi kuva ku itariki 24 M23 ikaba yari ibaye nkaho icecetse, ituje, itarimo iravuga. Bamwe bakavuga yuko ndetse wenda ashobora kuba yego yararashwe cyangwa se izo drone zikaba zararashe aho yarari, ariko bamwe bakavuga yuko ashobora kuba ataranapfuye, ashobora kuba yarakiriho, dore ko hakomeje kugenda aba speculations nyinshi zigiye zitandukanye. Hanyuma rero ku munsi w'ejo akaba aribwo iryo tangazo ryabashije kuba rijya ahagaragara mu burakari bwinshi, buri kumwemo n'umujinya, ndetse no kumenyesha AFC M23 ikaba yaratangarije imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikorera imbere mu gihugu, ubwo turavuga Kongo, yuko batewe intimba kandi babajwe
n'urupfu rw'umusirikare wabo waguye mu bitero bigabwe kuri M23 bigabwe na guverinoma ya Kinshasa ndetse ubwo birumvikana n'igisirikare AFC M23. Muri make rero AFC M23 itangazo yasohoye ni itangazo rimeze nko kumenyesha cyangwa se kubwira amahanga yuko agahenge kari karashyizweho ni karumvikanyweho biturutse ku miryango y'abibumbye MONUSCO, kari karashyizweho biturutse kuri MONUSCO. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yatambutse umuyobozi mukuru wa MONUSCO muri karagace ko mu burasirazuba bwa Kongo aherutse kugenderera ubuyobozi bwa FC23, arabaganiriza. Hari byinshi baganiriye, hari byinshi bagiranye, abantu benshi barabyishimiye bavuga yuko mu gihe cyari kigiye kugera hafi ku mwaka umwe n'amezi angahe arenga ari ubwa mbere indege yari yongeye gukandagira ku butaka bwa Goma, ku kibuga cy'indege cya Goma. Bikaba byari ibintu bishimishije. Bamwe bakomeje kugenda bashyiraho komanteri batahubwo AFC M23 nifatireho inafungura ikibuga n'ibindi bikorwa bigende bikomeza, ariko ibintu burya biba bigomba kugira uko bigenda, kuko ikibuga ingabo za Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo nubwo ikonda kurekarama ishaka yuko gifungurwa, ariko ntabwo ariyo bagifunze kandi cyafunzwe uko yako baharwaniye ikibuga baranacyamburwa. Ikibuga baracyambuwe, rero bagomba kugendera ku mahame n'amabwiriza AFC M23 ibaha. Rero nyuma y'ibyo byabaye, abayobozi batandukanye bakomeje kugenda bagenderera turiya duce, ibihugu amahanga yakomeje kugenda agira icyo avuga, biza kurangira icyavuyemo mwarakibonye, nuko habayemo amasezerano cyangwa se kumvikana ku mpande z'imirwano zarwanaga kuri buri ruhande yuko bagiye guhana agahenge ceasefire kugira ngo bahane nyine agahenge. Ubwo birumvikana iyo agahenge gatanzwe haba hari ibindi bintu runaka wenda muri ako gahenge bagiye kuba baganiraho, haba hari impamvu katanzwe. Rero kaba gakwiye ubundi kubahirizwa mu buryo bwa gisirikare. Ni ibintu bizwi biri international. Iyo hemeranyijwe agahenge kaba kagomba kubahwa kugira ngo izindi departement za politike, kuko iyo bari kurwana buriya biragoye yuko uburyo bwa politike kuganira mu buryo bw'abanyapolitike ntabwo akenshi bijya bikunda gukunda. Akenshi rero ceasefire iyo yashyizweho aba ari ukugira ngo impande zombi zirushaho kugenda ziganira, bagire ibyo baba bemeranyijeho bagomba gukora, bitakagombye kuba byakurura yuko abantu barwana cyangwa se begura imbunda. Rero ku itariki 24 nibwo guverinoma ya Kinshasa ndetse na FARDC muri rusange barinze kuri ayo mabwiriza, hanyuma barabohereza drone. Ni za drone za kamikaze, zimwe drone zahawe akazina ka kamikaze zikunda gukoreshwa mu bikorwa bimeze nk'ubwiyahuzi. Ziragenda zikarasa ariko nazo zigaherayo, ntabwo zigaruka. Aho zirashe ziragenda zikagonga nyine zigaturika bikarangira. Niyo mpamvu bazise ngo ni iz'ubwiyahuzi. Nuko udashobora kuyituma ngo ugende irase yongere igaruke. Irarasa, iragenda ikagira ahantu yohereje, iragenda iyo point iragenda ikahagonga, igaturika ibitwaye ibisasu, igaturika bikarangira. Ngaye nguko rero nyuma yaho ibi bitero bigabwe na leta ya Kinshasa cyangwa se FARDC muri turiya duce twa Rubaya, aho bivuga yuko ariho indake cyangwa se ibiro by'uyu Wiringoma byari biherereye. Hanyuma mu bahitanywe n'ibyo bitero nawe akaza kuhasiga ubuzima, ndetse n'abandi bantu abaturage birumvikana cyangwa se n'abandi basirikare, dore ko birumvikana uriya urwego yari ariho atajya aba ari wenyine, byanga byakunda hari abandi bantu bataramenyekana. AFC M23 itaratangaza bari kumwe nawe, ukongeraho n'abaturage bivugwa yuko bahitanwe n'ibyo bisasu bari hafi yaho yarari n'ubundi.
Iryo tangazo rero ku munsi w'ejo akaba aribwo ryabashije kugera hanze. Benshi nyine babifata nk'incamugongo, dore ko ibyari biriho mbere zari speculations n'ubundi zari zikomeje kugenda zicaracara hirya no hino, akaba nta buryo buri officiel M23 yari yigeze ishyira hanze. Hanyuma rero ariko n'ubundi andi makuru cyangwa se ikindi twavugaho nuko n'ubundi imirwano kuri tere ku mirongo y'urugamba irakomeje. M23 n'ubundi nayo mu matangazo yagiye ishyira hanze yavuze yuko yiteguye kuzihorera, n'ubundi nayo igomba kugira ikintu ikora mu buryo bwo gusubiza. Ibi ngibi rero bije nyuma yaho nkuko twari turi kubivuga Kinshasa hisemo kuviolatinga cyangwa se kwangiza agahenge bari bahanye, dore ko n'ubundi bahanye ku gahenge bitewe n'imiryango n'ubundi mpuzamahanga. Turavuga izo za UN, MONUSCO ndetse n'abandi bantu bagira akaboko kuri ino ntambara. Akaba ari ibintu byari byaturutse n'ubundi, ntabwo ari ibintu byari byabaturutseho. Rero dukomeje kubitega amaso kugira ngo turebe ni igiki kizakurikiraho, ni igiki kibyihishe inyuma yaho M23 ikorewe iki gitero nakwita ko ari cya karabutaka, igitero cya kamikaze nayo igomba kuriyekta. Ibi biraba nyuma yaho n'ubundi ingabo z'u Burundi zigikomeje kuba ziri muri kariya gace k'imirwano n'ubundi zigiye kumaramo hafi imyaka igiye kuba 2 irengaho, kubera yuko bagiyeyo n'ubundi nyuma yaho ingabo za East Africa zari zimaze kwirukanwa, bityo gihe barahasigaye. Kandi ntabwo perezida wabo, Perezida Ndayishimiye, yigeze ahisha uruhande abugamiyeho, dore ko we yagaragaje yuko agomba gushyigikira mushuti we Tshisekedi. Ubwo rero tukaba dukomeje kubitega amaso, ariko nanone amakuru ku rugamba akavuga yuko ingabo z'abarundi n'ubundi zikirimo zirahatikirira nyuma yaho zongeye zikagaruka. Ni igihe M23 yafataga Uvira, hanyuma ikaza kuharekura nabwo kubera ku gitutu cy'amahanga, cy'ibihugu by'amahanga, ikaza kuharekura. Ingabo z'u Burundi zahise zongera zihakavaringa, ariko n'ubundi kuva icyo gihe urumva nabo baba bafite ishyaka cyangwa se bifuza nabo kurwana kugira ngo bagire nabo duce bafata, bagire intsinzi batahukana. Ariko ingabo za M23 zikomeje kubabera ibamba muri turiya duce n'ubundi dukikije za Point Zero, n'uduce dukikije uriya mujyi wa Uvira. Ntabwo ingabo z'Abarundi zikomeje koroherwa. Rero dukomeje kubitega amaso kugira ngo turebe ni iki M23 iraza gukora nayo mu rwego rwo gusubiza, dore yuko abantu benshi ari byo biteze. Rero reka dukomeze tubihanga amaso turebe ni igiki kirakurikiraho, kandi natwe turakomeza kugenda tubaha amakuru update zigiye zitandukanye. Cyakora twebwe twibanda ku nkuru zo hirya no hino, hari politike, hari imyidagaduro, hari ubukungu, hari imibereho myiza y'abaturage. Izo nkuru zose iziba zakomeje kugenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, izo nizo dukomeza kugenda tubakusanyiriza tukazibagezaho 5 kuri 5.